Сколько стресса закажешь, люди, я все женю. Ой, сколько брезопричено. Сколько люди не угодно. Значи не жениш на той момент, скрива се жениш. Ще баш ме пригаш так решено. Искам не kako je to pipka. Mislim, ako smiješ pipka, znaš da te... Kako je Maraj? Bila pipko, nego je pokušala osjetiti da on se beba miče. Što sjećam se. Ja ću sjećati to nek ti zamišljam. Možda se da, bolje slagati skupa raditi. Da, da je on za svojim stolom, ja za svojim, kad šutimo, odlično. Ostali sam se našao, neki kontakt. Šta? Ide svaki dan na frizuru i nosi sve kraće suknje. Ja, viš to uopće nisam se mora nositi. Skoro ženi čovjek, znaš. A ovo tu, ovo za tebe.